Pa, evo, dobro večer ponovo u našem zadnjem programu ovoga bloka. Naših white box session, ili kako je Google preveo, sjednica bijelih kutija. Dakle, ovo su bliski susreti plesne vrste. Naš format koji razvijemo u antisezoni od prvog bloka, koji je nama zapravo jako važan i uvijek ga otvaramo na neki novi način. I ko još ne zna što je to, radi se zapravo o bliskim susretima, o formatu koji je između razgovora u kojima govorimo o svojim praksama, o svojim iskustvima, kao umjetnici, kao izvođači, kao ljudi, kao kolege, susreta sa publikom, između razgovora, intervjua, postavljanja pitanja na neki drugi način razvijanja, gledanja jedne druge sa nekim interesom, ne podrazumijevajući to što jesmo, što podrazumijevamo inače jedni drugima, i zapravo tražeći u tome izvedbenu situaciju, izvedbenu formu, koja je uvijek specifična za taj trenutak, za taj blok i za taj moment antisezone i ljudi koji su se okupili. Imali smo različite formate, imali smo različite prijedloge, od čisto jedan na jedan razgovora do online međunarodnih sesija. A za ovaj blog smo odlučili napraviti nešto što zapravo još ne znam točno što će biti, ali da pozovemo da se sakupe svi izvođači, izvođačice koji su sudjelovali u ovom bloku i da na neki način otvorimo jednu predstavu, jednu izvedbu, jedan sustav izvedbenosti drugom, trećem, četvrtom i onda publici, i da vidimo na koji način se oni susreću, na koji način oni, ti sustavi, te izvedbe, dakle, obet, krupni kadrovi, koliko skupnih centimetra smije zauzeti moje tijelo i lab izvedbenog pisanja, znači to su programi koji su se vrtili, na koji način onda oni susreću jedne druge i proizvode nešto treće. Znači to je jedan prijedlog, to je osnovni prijedlog. I još će u prostoru biti, ćemo postavljati neka pitanja koje nas zanimaju o ovom prostoru i o sjećanju, o bivanju u ovom prostoru koji smo sakupili i o sjećanju na jedni na druge, na iskustva i na neke duhove koji su se tu skupili danima. Ja mislim da je to što bih ja rekla. Ne znam da li mislite da nešto još treba ili pustiti da se desi. Neki prijedlog. Mislim da možda još možemo dodati da ste pozvani gledati i bivati, također ste pozvani reagirati po želji i intra reagirati zajedno sa time što se događa u prostoru. Dakle, da. Da li znači
gibati se kroz prostor, da li znači uključiti se u postavljanje pitanja, da li znači, ne znam. Smijem se jer imam pitanje. Jer mi je pitanje jako blisko i intimno. Tu je. Blizu sam. Jučer smo se upoznali. I pitanje je pitanje blizine. Kad sam osjetio dok si pričala Elena, da su u ovom prostoru je puno ljudi koji su mi bliski. Pa smo imali puno bliskih susreta. Imamo ih još. I onda sam se pitala, aha, dolazi taj moment, Tehvan, Gregor, Norbert, Kurio. I tako da ne nabrojavam svih 39 umjetničkih imena iz kolektiva. Evo, izlazim i tu je bilo pitanje osobe koja je tu, a neću pokazivati da nismo prebliski još prebrzo. Evo, našao sam ulaz. Eto. Pa brzo ću da... Pa je bilo pitanje kako... to smo imali sa Torvaldom i nekakvu zadaću za nas kako uvesti ljude, kako pozvati, uvedu ljude da dođu s nama na taj put. I imam osjećaj da je jako teško to napraviti, zahtjevno, izazovno, da se napravi, da se povede ljude, da se ih pusti blizu. I sad, toliko jako je bilo to, tamo sam sjedio i slušao Medinu, sa Sonjom, radimo na nečem gdje baš pričamo o bliskosti, a da se stvari koliko mogu biti blizu, a da se ne spojim i da se ne kolabiraju stvari u nešto nerazlučljivo. Evo, onda sam se rekao, okej, ali to uopće nije način da počinjem tu da uvedem, pa ste pozvani da sudjelujete, pa ono jako intimno, pa skoro pa plaćam, pa dirnulo me, pa kako to pokazati, pa onda okej, pa i klaun sam, sve te stvari, evo, tako nekako nezavršeno, super sam performer, koreograf, ali neću završiti, toliko sam super da neću završiti ovo što sam počeo, tu točka, kraj, i si za sad. To je pitanje za sve nas. Ja mislim da si ti potpuno pogrešio. To nije bilo pitanje uopšte. Pitanje je bilo, mislim, bez obzira, ja ne želim da sad utičem na njegov autoritet, da je jasno da i to moji kolegi su reći da. Ne. Ne.
pitanje je da li možemo mi odavde svi iz ovog dela prostorije ostati unutar ovog kvadrata koji nije kvadrat i raditi to što inače radimo. Dakle, svoj kuka. Sa jednom malo povećanom pažnjom na disanje. Ako želite, to može biti fiksirana koreografija koju znate ili uputa uput ili zapravo što god hoćete, ali samo neka bude nešto jasno, nešto što je za vas jasno. Zaverite. I onda unutar ovog kvadrata, ili? Koji nije kvadrat? Da, možemo probati, da. Tu ću mi gledati, ili ništa nije problem. Samo možda da sad, da smo na ovih zoni. I da onda, šta god da radimo, Pojačamo pažnju na glas. Ne na glas. Pojačamo pažnju na glas. I da to disanje može biti nešto što je samo naše, diskretno, intimno, ili može biti zaista nešto što delimo sa drugima. Ja baš osjećam tu blizinu, ne znam kako mi javila, kako osjećam tu blizinu. Ili vi osjećate blizinu? Koga? Jel osjećate blizinu? A vi mene nikate. Blizinu kao... blizinu kao... Kao luksuz. Misliš kao da ima jedna blizina koju možemo osjećati? Čekaj, ovo nije iz predstave. Ovo je iz druge predstave. Ovo je iz... Malo glasnije da me čujete. Aha. Pa čudno, užasno puno blizina ima. Jako puno, da. Ovo je... Po meni kad je Silvija blizu, onda mi zapravo postane bliže neka druga predstava. Ali onda se u štiklu...
To vi sad u novoj predstavi? Da, u blizini. Bliski susret. Bliski susret. Ples. Možda ti možeš preuzeti ovaj plesni dio, pošto smo ti radili. Da li sad jedna predstava dira drugu? Ili smo nas dvije sada u nekoj drugoj predstavi? Koju samo nas dvije znamo koja je? A znamo? Ili je sad drugo? Sad sam htjela reći da li je ovo sada Sonja koja dira Silviju, a vidim sama da nije. Da nije to tomu bez veze. Ja sam samo htjela reći da mi je stvarno žao da nisam gledala ni jednu predstavu s kojom sam sad besno stvarno. Čekaj, ali zapravo radimo nešto što si rekla da nam je full poznato. Ovo nam je kao full poznato. Da, to na turneji smo sve. Gdje smo na turneji? Južna Amerika. Zdravo, krupni kadrovi. Zdravo, kubni centimetri. Pozdrav, Ben. Lab izvedbenog pitanja. Kako si pisana? Nema odgovora od laba izvedbenog pitanja. Pišemo. Pišeš. Da li ste zapamtili zadatak da moramo biti više pažnje na disanje? Zašto se ljudi u predstavama dodiruju? Imaš ti neku ideju oko toga? Mislim da se mi uvijek dodirujemo, pa onda i u predstavu. Recimo, meni je ova naša predstava, kad je Silvija došla me dodirnuti, shvatila sam, iako je predstava počela od toga da smo radile s Godinom, da mi je zapravo potpuno, da me Silvija dodiruje uopće nije dio te predstave. I baš mi je bilo strašno, šta da radimo, tako. Strašno. To mi je strašno, ne? I onda jedna stvar koju sam si mogla zamisliti je kao, ok, meni je ova predstava o tome da je nešto strašno, pa onda kao sam da u toj svoj predstavi, ako mi je strašno, možda je to onda naša predstava. Meni jedino što je jasno, a isto sam zapamtila da je dobro da je jasno, je način kako mi se miču oči u našoj predstavi, kako koristimo oči.
I onda mi je to sad zapravo... to mi je sidro. A kako koristite oči u toj vašoj predstavi? Što ti reći, Lana? Ja sam krenula. Ono što vidiš podijeliš. Doslovno. Evo, ja ću sad s tobom podijeliti. To što sam vidjela. Opet s tobom podijeliti to što sam vidjela. I evo opet sam podijelila. Izgleda mi baš nije jako ugodno. Ovo malo ugodnije. Kako se osjećaš kad gledam? Kad mi ti gledaš. Na primjer. Nije. Pa osjećam se odgovorno. Jesu li ovi kao sad zagrljaji i ovako dodiri koji nisu unaprijed dogovoreni eksces? Ja sam sad ekscesni. Da. Zato što? Kao, ne smijemo se grliti. Odnosno nije Preporučljivo. i preporučljivo. A kao nismo se unaprijed dogovorili da možemo to tim pravdati. Niti smo iz iste predstave, Da. znači da normalno da smo u kontaktu. A u kontaktu smo. I bez maske. Bliže ne može. Bliže ne može. Gdje gre? Voice over. Šta vama fali u predstavi ovdje? Što bi sad gledali? Može malo muzike biti. Fotka. Ja nisam bila ni u jednoj predstavi, ali sam sve gledala. Pa ne znam gdje sam sada. Mislim da je poklon sad ide. A? Ide poklon sad. Poklon. Da. Ali se sjećam Sonje koja je ovdje govorila, koja je ovdje ležala i govorila o ženskoj o ženskom tijelu i o ženskom žanru. I sjećam se prirode koja je tamo prolazila u onom kutu. A onda je poslije tu stajala sa lagano dignutim ramenima.
Možete nastaviti raditi to što radite. Šta bi značilo izvoditi nešto što već jeste, kao ili u životu ili u predstavi, iz koje jeste. Ali kao toliko izvoditi, preizvoditi. Kao da to postane drag samog sebe. Može biti nešto vanjsko ili nešto unutarnje. I samo da u tom prostoru onda postoji još nešto. Da u tom pretvaranju da sam još više to što jesam, da li postoji neki prostor ne znam. Slobode ili nekog intenziteta. I što to znači da vam sad ja to govorim? Da li to što vam ja to govorim, da li se to tiče? Da vam se to da ili vam se to ne da? Ili je u tome što radite nešto sasvim drugo nego to o čemu ja pričam? I možda ja zapravo pričam o sebi više nego o vama? Možda uvijek pričam više o sebi nego o vama?
govorili da uvek kad ne znamo šta, kako, oko tih prelaza i šta je pre, šta je posle, šta je pozadini, da oni imaju duet, tako da ovo je sad taj trenutak. Možda nisi znala izmišljati što se kretila. Taj prelaz.
Aha, možda razmislim malo pa ako se setiš da slobodno bilo kom trenutku. Reci. To da nešto ne fali. Nisi rekla o tome što treba. Tako je odgovor uvijek ispred pitanja. Što mijenja ako je više do odgovora važno kad i kako postaviš pitanje. Da li nešto mijenja? Ivana Pavlović, jel bi mi ispunila duže? Da. Iz krupnih kadrova moj najdraži, najdraži dio od svih dijelova koji su mi jako dragi, ima puno dijelova koji su jako dragi. Moj najdraži dio je dio kada slušam Mariju Kalas i Kastadivu i sklopim oči. I onda dok sam sklopila oči, ja zapravo sanjam predstavu. Ja fantaziram o fantaziji predstave koja je rubno moguća. Da li bi to napravila za nas? Kao slušaš zatvorenih oči i poslije toga da nam ispričaš svoju fantaziju. To bi bila moja želja. Ajde. Hoćeš da ti pustim ariju? I ja fantaziram o? Ti fantaziraš o tome što bi htjela da se događa oko tebe. Aha. Ali da je to što je oko tebe. Htjela sam reći teatar, ne mora nužno biti, može biti muzej. Ali da je... Da. Ok. Teško mogu sad to što mogu. Hoćeš da ja... Kušat ću. Čekaj, možda će Dragan ti samo. Da te svi vide. Da me svi vide. Da. Kako fantaziram. Da. No, već se vidi. I za to vrijeme niko ništa? Mi isto fantaziramo. A mogu svi fantazirati ili ako žele? Moja želja je da nam ti poslije ispričaš svoju fantaziju, a svi ostali mogu voditi ljubav, raditi što god hoće.
Pauza. Ja sam napisala jedan spor za jednu krupno moguću izvedbu, pa ako želite da bi podijelila s vama. Sastoji se od niza prijedloga i taskova, pa predlažem da ga pročitam i možemo skupa odabrati jedan ili dva da se dogode. Smisliti šalom na račun pandemije, suptilno ali ne baš suptilno. Staviti komad scenografije iz jedne predstave na izvođače su iz druge. Zbuniti se jer ne znaš jesi li u izvedbi ili ne. Umotati 4 izvođača iz 3 predstave u komad scenografije iz 2 predstave i u jednu od ruku izvođača staviti plastičnu jabuku ili nešto drugo što inače nije prvenstveno plastično. Čekaj, ne možemo sve to. Idemo sve to Sad, ima ih puno, pa ćemo se složiti koje je najzanimljivije. Postaviti pitanje, a da ne postaviš to pitanje nego neko drugo. Šapnuti nekome dio svoje predstave. Dobaciti jabuku preko kvadrata. Sjetiti se zanimljivosti vezane uz šampanjac i podijeliti je sa svima. Pitati nekoga tko dijeli ime još s nekim što ta osoba radi. Leći na podu. Leći na osobu koja leži na podu. U rozim hlačama leći ispod komada scenografije. Lagati da postoji struktura. Predložiti da smo negdje drugdje, zajednički odlučiti gdje. Pitati prostor što mu treba. Pitati Ivanu Krizmanić da predloži nešto što fali. Raditi svoju praksu s posebnom pažnjom na dah. Sjesti kraj nekoga ko ne izvodi. Pitati Ivanu Pavlović da ti ispuni jednu želju. Sanjati rubro moguću predstavu. Ispričati tu fantaziju. Zajedno sanjati i prepričavati taj san. Lagano cviliti i kliziti uza zid. Povući Draganu ili nekog drugog u podu. Konstatirati da je bliskost luksus. Konstatirati da je blizu? Da je bliskost luksus. Lagano cviliti i kliziti uza zid. Predložiti da smo negdje drugdje i zajednički odlučiti gdje.
Zajedničko učiti gdje? Hej! Predložiti pauzu. Lagano cvjetiti i kliziti uza zid. Lagano kliziti uza zid. Lagano cviliti i pitati prostor što mu treba. Sjesti kraj nekoga tko ne izvoli. Ivana, što treba prostoru? Neki dobar soundtrack. 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 Dobar sam. Marina. Čemu je tebi vaša predstava? Čemu je? Da, kao autonomije, mislim, kao što ti radi i tako. Odnos konekcije. Odnos konekcije. A tebi su vas? A tebi? Čemu meni? Pa u tom isto. U tom isto. U kojoj ste sad predstavi? Ivana i ja smo u HNK. Silvija mi pjeva. Koja je predstava? Norma. Čekaj, ali to nije bio dogovor da samo naša predstava? Mi smo u fantaziji. Mi smo u našoj predstavi u fantaziji, on predstavi pa smo u grupu predstavi. Konstatirati da je blisko. Bliskost je danas. Luksus. Ja mislim da je bliskost danas. Da. I luksus je bliskost. Luksus je bliskost, kaže. Ko je tamo izašao profesor Crnoga? Pokušavam slušati na glavu. Da. Grego. Piše. Sonja, ajde si igramo jednu igru. Hoću vam prebrzo. Jako. Imamo će da baš nema više vremena. To je zadnje. Zadnje. Evo, dobro. Ja možeš igrati. Brzo. Brza igra. Koliko je sad? Hoćeš 29. Šta je Baš zadnje? što kaže Sonja, ono ne znam, to završiš. 29. Evo, može. Može, baš. Ja sam zamislila da ti meni
da sam ja ti, a ti vidi možemo bilo kod drugih. Zašto sam ja dala tako naslov? Da ja tebe priznam, ti si ja. Da, ja sam sad ti i ti mene pitaš zašto si dala tako. Še neko drugo pitanje, evo, meni je to hvala. Sonja? Kaži. Zašto si dala naziv svoje predstavi koliko kubnih centimetara smije zauzeti moje tijelo? Ovako, razmišljala sam puno o tome kako žena se uvijek nešto stišće i nikad ne smije da se rastištori kao neki drugi dženderi što smeju. I nikad se ne dozvoljava da zaista zauzme, nego se stalno pita, stalno se preispituje da li je ovo lijepo, da li je ovo lijepo, da li se volim dovoljno, da li je ovo previše, da li je ovo tako. I onda sam nisam htjela da pravim nikakav statement od toga, ali sam nekako to ostavila kao jedna pitanja da nastavim s tim. Hvala ti za pitanje. Možda. Sonja dolazi. Znači sa Sonja. Ja mislim da ovom prostoru jako fali svjetla zapravo. Ja mislim da mu fali svjetla, da mu fali svjetla sa istoka, da mu fali svjetla odozdo, da mu fali svjetla općenito kroz prostor. Ja mislim da je ovdje kronično premalo svjetla u ovom prostoru i sada, i jučer, i prekjučer. Prošli ponedjeljak kad smo tu bili na probi, Žuti se trudi. ma ne, žuti je svjetlo, to nije uopće pitanje. To je do njega. Misliš da razvijemo jedan prozor tu? Da, na primjer, vidim da je neko već započeo, jer su tu neke rupice u zidu. Da. Ali... Ja sam ti tu danas izašla i bila sam sigurna da je terasa, a nigdje nema terasa. Ovdje u ovom prostoru je bio onaj beskonačni štap, jel tako, na stolici. I tu je moja kćer, Eva, i kad se ovaj muzej otvorio, to je bilo 2009. Znači Eva je imala 3 godine i onda smo mi tu došle i onda je ona tu gledala strašno joj je bio primamljiv da ga dodirne. I znam da je prišla toj stolici i onda je došla ovdje gospođa koja je čuvala izložbu i vrlo neugodno rekla zabranjeno je dodirivati umjetničke predmete. I znam da se ona jadna toliko stisla zbog toga da je poslije to je baš ostalo, tako sjećaš se toga. To se desilo u ovom prostoru. Mislim da je ovom prostoru potreban egzorcizam od te tiskobe od moje kćeri. I htjela bih vas pozvati da sad svi mislim zadavit ćemo kad dođemo doma, ali nekako je kriv. Mislim da bi bilo lijepo da sad, evo ako ste zađe, sad počistimo svi egzorcizam od tiskobe ovog prostora. Evo ja predlažem za egzorcizam glas E. Okej, ajde.